Юбилей телеканалында хабарлар студияда Эльмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Вешімдікі дақаға бөле мәлумат. Бұдан Русия мұсылманларының дини лидерлері Севастопольде қалқара илми-әмели конференцияға топландылар. Мевзу Русия мұсылманларының дини идарелері пандемия дәверінде ичтимаи хизметте янашулар. Онлайн форматта субъектке Азербайджан, Эстония, ақ Русиядан муфтийлер қошылды. Ленуза Бурсиетова девам ете. Русияның чешет көшелерінден 200-ден зияде иштиракчы 30 дини идаре. Ислами медениетнің векіллері ичтимаи хизметте яңы янашуларны музакере етмек үшін Севастопольде топландылар. Джабраил Мухлоев Ингушетияда дини тешкилятның ребері, ярымадаға денаддашларының тежрибе пайлашмақ мақсадымен ilk сефер келді. Қырым топрағында ilk сефер Севастопольде. Біз Қырым муафақиетлеріне 7 ел девамында yüz берген деңішмелерге қуванамыз. Жами құрула. Онлайн шекілде Құран оқылывы огретілуі білгі арттырыжы программалар мұқаддес ай девамында хайрие үшлер. Вебунен мұсылман дини идарелер пандемия девірінде бежерген үш бітмей. Қырым ве Севастополь мұсылманларының муфтисі Эмирали Аблаев хайдеткені кебі коронавирус эпосы адамлары чун оларының милли менсуплігіне бақмадан телуке oldu. Bugünkü bizim için hiçbir farkı olamaz çünkü biz insaniyete hizmet etmekteyiz. O demek biz onu devam edecek ve devletimizden birlik beraberlikte doktorlarımızdan hepimiz bir olarak inşallah bu hastalıktan kurtuluruk ve güzel günlerimizi görürük. Онлайн форматта субъектке Азербайджан, Эстония, ақ Русияден муфтилер қошылды. Тедбірге Жұмхуриет елбашчысы да тешриф бұйырды. Сергей Аксенов Қырым муфтилігіне япылған иш үшін тешеккүрлер білдірді. Ve men eminim Kırımlılar episi ve Kırım musulmanları Rusiya halkları ailesinde özlerini pek yaxşı duyalar. Vaqt kol tutup duyula, anlaf ve hürmet gösterile. Onun için yaxşı ki her şey ilerley. Ömür, can, sağlık için күрешежеміз. Devlet organları tıbbi müesseler ile beraber çalışıp muftilik pandemiya devrinde de hizmet etti. Episi camilerde epidemiyaga karşı çareler bakıldı. Esas işler yaşlarga terbiye beruvge ve milletler ara münasebetler pekitülüvüne doğırtıldı. Yaşlar bunu tez anlaylar, özara konuşalar, regionlar arasında tecrübe paylaşıvı kete. Milletler ara muhabbetlik ise büyük rolünü oynay. Barışık, tınçlık, umumen Rusiye'de ve Kırım'da aman esenlik. Tahsil aspekti de dikkatsiz kalmadı. Kırım ve Sivastopol musulmanlarının muftisi İslami İnstitut yaratılığı haqda elan etti. Onu mında Zincirli Medrese bazasında kuracaklar kompleksinde Kırım musulmanları dini idaresinin mülkiyetine geçirdiler. Şimdi proyekt smeta vesikalar üzerinde iş alıp barıla. Yanı Ali Okuv yurtu İslami tahsilini gayrıdan tıklayacak. Ekspertler leyhanı tasdiqlagan ve maliyevi mesele çözülgen son kuruculuk müddetleri hakkında laf yürsetmek mümkün olur. Lenuza Bursietova, Irvin Emiraliyev, Millet için Sevastopol. Karasu Bazar rayonu yanında Kırımlılar ve turistler için Butek Tavrida trasası ve Yakşı Yerişuvdегі regionun tışkı көрініші күн-күнден деніші. Бұнен бір вақытта бір қач проектінің амелге keçirilігі чешет салаларда көлелерінің yaşayışını doğurlay. Bu rahatlanuf tibiyet tahsil sahaları Karasu Bazar rayonun infrastrukturası nasıl denişken hakkında muhbirlerimiz sorab bildiler. Пост-Украин виранелері üzerinde ең büyük galibelерден бірі Зуяда Галибе паркы. Ешіл зонаны құртармақ үшін пайтақтан ярдым қолы uzatıldı. Moskva hakimiyeti ve Kırım'ın Nazirler Şurası anlaşma tüzdüler ve park canlandı. Onun yolçukları, skemleleri, kamereleri ve çeşit yaraşıkları onaytlı muhim degenimizni yarattı. Karasuv bazarda bala bakçalarında nevbet ve yerler meselesi yok demek mümkün. Ama kurucular yanılarını kurmağa devam eteler. Bu keng Toğay koyunda kurulgan bakça rayonga da 80 yer koşar. Mart ayında işler 30%'ga becerildi. Şimdiki vaqtda binanın monolit karkası tüklenili. Sunen teminlevning tışkı boruları çekili. Kanalizasiya ve sunen teminlenif ile bağlı içki işlerini de beceremiz. Monolit divarlarını көтеріп başladık. Bu ise monolit havuzu. Yangıncılar rezervuarıdır. Мына кырыңыз, бақыңыз, процедуралар кабинеті. Мұнда әршей бар. Буздалап, ве керекли әршей. Хынтавлы муит, sıcak, muhabbet kolektiv. Бунен кен Тоғай кой амбулаториясының яқшы тарафлары бите.
эле. Диварлар чатлап башлады. Одаларны энди чоқтан тамир этмек керек. Амбулатория учкойге қызмет көстіре. Кент тоғай, түбенкой, конечи. Әлі бин 700 адам. Олардан 400 бала, қалғанлары бұйуклер. Бинаны келечексене тамир етіп башлайжақлар. О Cumhuriyet'nin sağlık saqlaf müesseseleri modernizatsiya etiluf planına koşuldu. Yanı Burulçak oyundaki medeniyet evine de yanartıluf keder etmez. Bu obyekt 2 yıl evvelsi en yaxşı koy medeniyeti müesseseleri konkursunda mükafat ve 100.000 ruble kazandı. Yanı kolonkalar, pult ve notebook satın alındı. Hocalıkны edebi soyadlı müdür alıp bara. Лев Николаевич Толстой ile o Ясная Поляна деген yerде olganda. Менің ecdatlарым epsi Ялталы. Koyde medeniyet evinin esas meselesi suvuk. Hususan şimdi tek yaxşı keyif ile isineler ve medeniyet nazirliginden 28 milyon rublelik subsidiyalarını bekleyler. Балачықлар оғрашалар. Мұнда 4 togerek 5 aveskar birleşmesi. Қатнағанларның sayısı 150 adam. Regionga yanı super zemanevi nakliyet infrastrukturası ve yerleşuf yeri yardım ete. Neticede Karasuf Bazar rayonunda mesken satın almağa istegenlerinin sayısı arta. Koy yerleşmesi vaqtınca yaşamak için yer olğanı biz için pek yaramay şeydir. Eğer adam anda tek şehirde mesken tapmağanı sebebinden yaşasa, bu doğru değil ve biz böyle strategiyaga karşımız. Amma bular epsi köylülerinin huvançları ve kederleri. Rayon merkezinde esas infrastruktur obyeklerinden biri hastahane, tamir işleri federal maksadlı programma çerçevesinde alıp barıla. Институт системасының тамираты қысмен кечірілді. Поликлиника бөлігінде 2 лифт дönüştürüldü. Бұйық ве адамларны ташыған лифтлер. Tamma yanı liftlerde biz 4. katha көтерелеміз. Анда esas erişme yerleşe, хирургия bölügü. Bu yerde her şey yanı. Hastalar da özlerini yaxşı duyalar. Ularның keyifleri yaxşı olsa, olar tezce tedavileneler. Ve bu da epsi iyi denişmeler değil. Yakında хирургия bölügü evvelki gibi 2 katta yerleşecek. Aşağı katta tamirat kete. Grafik boyunca işler dekabr ayında yekünlemek gerek. Davut Çakhalov, Taras Brezitski, Vitaliy Golubov, Millet için Karasuf Bazar rayonu. Qırımda elektrik nakliyat istisalı etülüvü üçün Texnopark Ahmedjit müessesesi ekologik nakliyatı çıkarıp başladı. İnovasyon texnika emde turistik servisini yerleştireler. Maşinalarının 90% parçaları Rusya'da istisal etili. Bu haqda biz Lev Hamas. Şimdi biz kısımlar birinci kere toplangan yerdemiz. Рамалар отырғышлар көчірүчінің батареялары, электромобильдерінің қысымлары Русияда ясала. Баш mühendis Vladimir Shulikov ішлеп чықарыcılardan бірідір. Elektromobilimizning ramasını da biz o'zimiz ishlab chiqardik ve bugungi kungacha chiqaramiz. Muddatlar qisqa edi. Birinchi avto 5 ay davomida to'plandi. Müessese tezlikni arttıra. Şimdi mında bir ayda 12 avtomobil çıkarıla. Esas istisal 3 meydanda yüz beri. Mında endi temiz juyuv keti. Esas elektrik qismlar tizili. Butun ish doğrultula. Böyle maşina 3 saattan 6 saatkaca toldurula. Zaryadka ala, bunun için adi rozetka gerek. İlmi istisal müessese 2014 seneden beri çalışa. Leyha tizilüvü adi garajda başlangan edi. Bu işke yakın 10 milyon ruble koşuldu. Şimdi şirketinin esas müşterileri koruklar, parklar, şifahane ve otellerinin sahipleridir. Ayrı şifahanelerden gayrı biz Mudafaa Nazirligi, Medeniyet Nazirligi gibi idarelerle çalışamız. Bizim maşinalarımız hatta Rusiya prezidentinin rezidensiyalarına yetkizili. Kırımның elektrik nakliyatı tek yarımadada değil de ondan tış belli. Maşinalarını Stavropol, Moskva, Nijniy Novgorod, Derbent şehirlerine yetkizeler. Müessese federal seviyege çıqa, Texnopark yaratmak ihtiyacı peyda ola. Баштан топрақ дамартасыны тапмақ керек. Инвесторлардың керекли шейлерні сайып чықмақ. Бұны бері-бірлікте япажамыз. Бүгін біз сенаторнен бұнын үшін келдік. Технопарк құруcılığını 2023 sene başlamağa planlaştıralар. Bu umumi klaster. Оны Cumhuriyet'te yaratacağımız. Ona elektromobiller koşulacak. Onun için inovatsiyalarla bağlı erşege kol tutacağımız. Ve umumen bu klasterge büyük dikkat ayırıla. Ama müessesede yanı maqsadlar koyalar. Yanı bazarlarga çıkmağa niyetleneler. Bu ak Rusiya, Kazakistan, Ermenistan olur. Lenuza Borsiyeva, Diana Bekmambetova, Arsen Fukala, Millet için. Kırımda aprel ayında kar yağdı. Esasen kar yağmasını yarımadanın paytaxtında ve dağlı yerlerde gözetmek mümkün edi. İçtima ayaklarının kemer
Куланылыcıları bu adisiyаны аномаль деп адладылар. Ama sinoptikler anlattalar ki bu soğuk atmosfer frontu keçkeninden bağlı. Böyle sebatsız hava yarmadada rahatlık günlerinin sonuna devam edecek. Regional Gidromet Center merkezi bergen malumatқа ko'ra, yakın gün devamında kısqa yağmurlar, dağlarda ise qar yağması ehtimal. Ama hava harareti qazacak. Gece 5 gradusqa, gündüz ise 13 gradus sıcak olacağı beklenili. Gelecek hafta hava güneşli olacak demekten çaresi yok. Kimer vakit yağmur yağabilir ama hava harareti daha yükselecek. Gece 7 gradusqa, gündüz 10-15 gradusqa. Georgievskiy adına Tibbi Akademiyada yakın vakitte yanı tibbi fakultet açacaklar. Ali Okuf yurda uç zenat boyunca mütehassıslarının hazırlayacak fakultet ne vakit açılacağı ve onun mezunları kayda işe alınacaklarına hakkında bizim levhamız. Yakın gelecekte Tibbi Akademiyada yönelişlerinin büyük cedveline da bir haç yanı zanaat koşulacak. Bu tibbi biyokimya, biyofizika ve kibernetika yönelişleri. Böyle zanaatını menimsegen mütehassıslar IT teknologiyalarını çoxusu hastalıklar tedavilevinde kullanabilecekler. Bundan gayrı Ali Okuf yurt rehberliğinin planlarında reabilitologiya boyunca programma koşuluvu ve harbi tibbi hazırlık yönelişi açılığı var. Biyologiya kafedrasının müdiri Елизавета Агеева айтқанына көре, яны факультетінің mezunları çok yerde talap edilecek. Bu zanaatlar ve böyle ekimler pek gerek olacak. Bu şimdi endi tıbbiyette olan laborator ve fonksiyonel diagnostikanın seviyesine bağlı. Ve elbette bu yarımada tıbbi hizmet gösterivinin yanı seviyesine alıp gelir. Yanı ilmi programmalar hazırlanuvında Ali Okuf yurt Rusiyanın diğer üniversitetlerinden ibret aldı. Bu yanı gayede gül ve Rusiyanın büyük üniversitetlerinde böyle fakultetler var ve biz devirnen bir olmak için bizde de böyle fakultet teşkil etmege karar aldık. Men bilesem bizim studentlerimiz ve şimdiki abituriyentlerimiz böyle yönelişlerinden meraklanırlar. Fakultet endi bu sene devamında abituriyentlerini kabul etip, studentlerge tahsil berip olur. Üniversitette endi kerekli vesikalarını hazırladılar ve yanı zanaatlar boyunca tahsil beruvge lisenziya bekleyler. Akademiyada zemanevi zanaatlar peyda olgan son, bütün yarımadada tibbi hizmetler gösteruvinin keyfiyeti yükselir. Davut Çaxalov, Maksim Golubov, Millet için. Sivilizatsiyadan sanki kesilgenler Bakçısaray rayonu Ulaqlı koyunun sakinleri avtobuslar olmağanına şikayet ettiler. Tavrida trassası kurulgan son cemaat nakliyatının qatnav sxeması denişti. Endi avtobuslar olarının koylarına kirmey. En yakın duraqqa yetip barmaq için adamlar 2 kilometr jayav keçmek borculu yardım sorap. Ular bizim muhaririyetimizge müracaat ettiler. Bu haqda Qalq Ayta adlı daimi rubrikamızda tarif etemiz. Sabah yürüyüşü Ulaqlı koyunun sakinleri için alışıklı şeydi. Maxsus fitness bilezek yetişme adımlarının sayısını bilmek için. Gündelik beden hazırlığının sebebi durak olmağanına bağlı. Trassadan geçken avtobuslar koyga kirmeyler. Vera Şatova Bakçısarayda hemşire olup çalışa. Kolaysızlıklar ve işke keçke kalıp böyle ağırlıklarga kadın kun rast geliyor ve bu al yarım yıldan ziyade devam ediyor. Sabah işke barıp yetmek mümkün değil. Anda avtobuslar almay, çünkü olar adamlarnen tolu. Ve biz sefer işke keç kalamız. Bu vaziyet Galina Svятоханында açılandıram. Kadın aman kun hastahanenge katnay. Ayakları ağırta, yol uzak, taksi tutmak iste pahalığa tuşu. Şimdi pandemiya, aşı yaptırmak için barmak gerek. Nasıl? Anda yetip barmak gerek. Ya yaramasam, taksi tutmağa nefahımız yetmey. Onun için pek yaramay. Tavrida trassası qatnav için açılgan son cemaat nakliyatı marşrutunun sxeması denişti. Endi koydun Bakçısarayga aylanıp yetip barasın 5 kilometr yerine 15. Sakinler endi Bakçısaray rayon memuriyetine ve vezirler şurasına eki müracaat yazdılar. Ulaqlı koyunun sakinlerinden müracaatlar var. Olar municipal marşrut koyga kirmesini teşkil etmege rica eteler. Ama normativ boyunca bugün yakın durakka mesafe 2 kilometrge yetmesi mümkün. Biz böyle imkanını nazarda tutamiz. Ama afsus ki her şey birden olmay. Tavrida hepsi kirishlerini teşkil etmege imkan bermey. Çünkü qoralar tura. Municipal hakimiyet nakliyat nazirliginin beraberlikte bu meseleni çeze.
Егер сіз ағыр меселені чезіп оламасаңыз, егер сіз енді чешет идарелерге ярдым сұрап мұражат еткен олсаңыз, ве сізге бір кімсе ярдым етмеген олса, бізге телефон ачыңыз ве языңыз. Телефон номеріні ве электрон почта адресіні сіз экранларыңызда көресіз. Біз емді ичтимai ағларда сіздің месаджларыңызны беклейміз. Султанист Такаева, Севиля Меметова ве Асан Ибрагимов, Миллет Чон, Бахчисарай районы. Едіқұйы район мерkezінде парк абаданлаштырылуы бойынша еш тоқтамай. Бұл паркда октябрь инхилябының бабасы олған Лениннің адыны ташый. Кезінті зонасының янарылтуына онлар 10 миллион рублем масраф етілді. Енді язда тыш қызметші бежірілген иш аққандай сабат бережек. Ленин обидесі бұйық яшына ве тарихның чешет қылықларына бақмадан постамент үстінде ос еріні сақлап олды. Ильич ос монументаль бойында Қырымда ең кичіклерден олса біле, ең эксклюзивлерден бірідір. Шақа дегіл Ленин адына паркта, Ленина, яни еді құйы қасабасында. Ильич бөле ачық авадаки апартаментлеріні көрсе, ғұрурланар еді. Ишлер барының бірінші күні башланды ве енді баяғышы япылды. Башында бұл ерде эвелкі қалдырым плиткасыны сөктілер. Sonra бордюрлерні ерлештірділер, тереклерні пычып күтіклерні қызып шығардылар. Көзі күнде веранилер земаневи кезінті зонасына чевіріле. Керекли ершей бар, бала ве ойын мейданлары, тренажер комплекслері. Ич олмадым әрекетлер башланды. Эбет, сабыр етерміз, даянармыз, не япайық. Енді обиде түбіндекі мейданда бір-бірі артында плиткалар тізіле. Яны елчықта, яны орнек. Комшу ерде мемориет бинасы олғаны элбетті Ильичке файда кетірді. Қасыба шурасының перделері артында чылышқанлар ішчі векулілерінің лидері. Олған Лениннің зерт бақышыны дуялар. Тек ижади десте керек еді. Паралар Москвадан келді. 100 миллионға яқын рубле, ама бұл Ленин адына парктан ғайры районын да 6 объектіне. О пек ярамай алда еді. Плитка батып қалған еді. Әр шей пек мұшкул еді. Шымдық енді насыл дүлберлік олғанны өзіңіз көресіз. Ишлер кележе күнде салып барыла демек мүмкін. Қасабаның сәкенлері да біраз құржылық техниканың да вушына ве айланып қатнамаға тайынмақ кереклер. Тыш хизметчі объектні мүдетті, яни июнын сонуна же тапшырмаға сөз бере. Сабина Дениева, Тарас Брезицкий, Эрвин Эмиралиев, Миллет Чон, Едіқұйы районы. 95 yaşında Таджикистанның қалқ артисті, Қырым Девлет Мукефатының лауреаты Аман-Аман Черек асыр қайтармақ Қырым татар ерве ойын ансамблінің ребері олған Римзия Бакал фани дүнияны терк етті. Efsanevi артистімізні Ахмеджетнің Абдал мезарлығында комдылер, оның ижадиеве яшайш елі ақында бізім левқамызына серетіміз. Ремзия Баккал еле ведалашмақ үшін топлағанлар арасында оның товған ве яқын адамлары, мұхлислері, итибарлы инсан, бүтін өміріні ойынға бағышланған белі артист. Яшына бақмадан о, товған нағмелеріні ешіткенде ойынға түше біле еді. Яш ойыншыларға рақип ола біле еді. Яқынлары оны тамам бойле хатырлайжақлар. Оның сақлы имканлары о қадар бұйық еді ке, о да чоқ шей ярата білер еді. Ama afsuski insanın ömrü sanırlı. Biraz hasta olsa ayta еді. Mına men yatsam, ne yapacağımı düşünmege vakıtım olur. Anam aynı bunyan yaşaydı. Ремзия Баккал өмірінің 80 еліні хореографияға бағышлады. О чешет милли ойынларны ижра ете біле еді. Амма бірінші ерге әр вақыт туған Қырым татар ойынларымызны қоя еді. Оны тек güzel hatıra ile biz yaşamak gerekmiz ve daima göz önümüzge getirmek gerek böyle insanlarını ve Rimziyap'ta şimdiden de aytmağa mümkün nafile yaşamadı. Ozundan çok büyük fayda getirdi hepimizge. Балетмейстер Таджикистанның 12 халық ве нам қазанған артистіні. Қырымның 40-тан зияде нам қазанған артистіні тербиеледі. Оның талебелерінің эксериеті бүгін енді белі ансамблерінің реберлері оларлар. Ремзияпте bizim medeniyetimize bütün istek koştu ve yüreklerimizde ebedi yaşayacak ve ondan kalgan nesillerimiz, talebeler ve bütün onun bilgileri bize kalacak ve onunla beraber biz yaşayacağımız ve onu unutmayacağımız
Onun ömür yolu öz işine sadık olmakның nümunesidir. Kırımtatar oyun efsanesi Remziye Bakal'ның icadi yolu çoğusu zamandan oyuncularımız için ibret olur. Meşhur koreograf hakkında hatıra onun işini devam etkenlerinin yüreklerinde yaşayacak. Remziye Hanım aşlagan Kırımtatar kaytarmaları hareketlerinin incelikleri ise milli oyunlarımızda yaşayacak ve nesilden nesilge geçecek. Davut Çakhalov, Dmitri Nizavoy, Millet için. Ратлық күнлері Мирия телеканалында Қырымның эссас информацион программасы жұма ертесі ве базар күнлері Айше Шулакова нәтижелер или адлы программамызны қачырманыз. Мұқадес Рамазан айында есе алышқылы ақшам 7:30 еріне о саат 16-да тақдим етілежек. Көй қожалық везірлігінің субсидиялары ве жандан өз ішіні севгенлерінің ярдымы ile Қырымда лаванда, гүл ве башқа эфир өсімлік чешітлері арта. Cumhuriyet bu sağa kol tuta, lakin buna federal merkezinin yardımı gerek. Эфир яқ müesselelerini көй қожалық mahsulat istisalcıları olarak kabul edecekler mi? Her şey Hayriye hakkında. Hayriye ile tam manada uğraşmayım. Gönlüme yakın kemer leyhalarga ve fondlarga yardım etmeye tırışam. Kırımның birinci hanımı Yelena Aksionova'nın Millet telekanalına verilgen mahsus intervyusu. Herkes koyge. Bu yaş ve tecrübesi hocalar için güzel temel. Milyoner olmak kolaylı. Devlet yardım eder. Шындыки дақаға бұл қаберлерінің епсі де келечек енімізні қачырманыз.